Hi, welcome to another class, and today we're looking at cheerleading. So let's begin. Is cheerleading a sport? 1. Competitive cheerleading is a very popular activity for girls in the USA, but more than half of Americans do not believe it's a sport. This is because they confuse it with sideline cheerleading. These are two different activities. Sideline cheerleaders entertain the crowd during a sports match and encourage them to support their team. But in competitive cheerleading, two teams of cheerleaders compete against each other. 2. Competitive cheerleading includes lots of physical activity. Like gymnasts, cheerleaders must learn to tumble. They must be strong and they must learn to work with other teammates. Sports like football and basketball have laws which the players follow, and so does competitive cheerleading. The cheerleaders have to stay within a certain area and complete their routine within 3 minutes and 15 seconds. 3. According to the National Center for Catastrophic Sport Injury Research, cheerleading is the number one cause of serious sports injuries to women. This is partly because they do not wear any protective gear like helmets or knee pads. It's also because they often do not have proper training facilities. For example, they have to use a room without high ceilings or matting on the floor. Schools rarely provide good facilities because they do not recognize cheerleading as a sport. 4. 4. So, why do many people think cheerleading is not a sport? Perhaps it's because cheerleading is not a ball sport, and cheerleaders, so it's supposed to be E, cheerleaders do not score points and win races. However, the same is true for wrestling, diving, gymnastics, and many other sports. Perhaps it's because people see cheerleaders as entertainers, not competitors. But this is not fair. Cheerleaders today compete against other teams and they have to train hard, just like other athletes. Number 5. Hopefully, everybody will recognize cheerleading as a sport just like football or basketball. It could even become an Olympic sport one day. After all, cheerleaders have to be athletic and physically fit, just like competitors in other sports. Okay, now let's read it one more time. I know it's a big text. So, cheerleading. Cheerleading деген ушул баягы Америкадагы спорт оюндарында группа поддержки да, мындайча айткандачы, жана кыздар туруп алып эме кылышат го. Өзүнүн командасына болушат го, ошол cheerleaders деп коет аларды. Cheerleaders. Ушундай группа поддержки. Бул тексттин аты ушул группа поддержки спортпу же спорт эмеспи деген да. Is cheerleading a sport? So, анан бул жерде аргументтер, Birinci argument. Competitive cheerleading is a very popular activity for girls in the USA. But more than half of Americans do not believe it's a sport. Да? Competitive, то есть жарышу. Группа поддержкинин жарышуусу бул кыздар үчүн Америкада өтө популярдуу activity, да, бул ушундай действие. Иш дегендей, да. But more than half, бирок америкалыктардын жарымдан көбү бул спорт экенине ишенишпейт. This is because they confuse it with sideline cheerleading. Мунун себеби, this is because they confuse. Алар адаштырат. Муну ошол четте туруп алып группа поддержки менен адаштырат. То есть бул ушундай жарыш да бар экен, ошондой бийчилердин, анан группа поддержки да бар экен. Ошонун жарымы, американецтердин жарымдан көбү ошол группа поддержки менен адаштырышат экен. Ошондуктан ишенишпейт экен. These are two different activities. Бул эки совсем бири-бирине окшогон, да? Это два разных действия. То есть sideline cheerleaders entertain the crowd during a sports match and encourage them to support their team. Sideline деген ошол поленин четинде турганды билдирет да. Side деген бул чет деген да, каптал деген. Line ошол линия, то есть капталдагы линия. То есть ошол cheerleaders деген группа поддержки, алар каерде турат? Алар аянттын четинде турат, капталында. Ошол капталда турган группа поддержки crowd деген толпа. Ошол толтура адамдарды толпа дейт. Толпаны entertain деген развлекать этет.
То есть кызыктырат толпаны. During a sports match. Спорт матчтын болуп атканында. During болуп атканда, во время, учурунда. And encourage them to support their team. Жана ошол толпаны, то есть аларды командасын колдоого түртүшөт. Түрткү берет. Encourage. Вдохновлять дегендей да. But in competitive cheerleading, competitive дегенде тетив деп окутабыз, бирок бат окканда competitive, да, competitive. Бул ушундай уруп кетет. Да, competitive. But in competitive cheerleading, бирок ушундай жарыш, группа поддержки cheerleading да, two teams of cheerleaders compete against each other. Ушул группа поддержкинин эки командасы бири-бири менен бири-бирине ат салышат да, бири-бири менен жарышат. Competitive cheerleading includes lots of physical activity. Ушул жарышуу cheerleading бул аябай көп физикалык кыймыл аракетти камтыйт. Include включать, камтуу. Lots of physical activity. Like gymnasts, cheerleaders must learn to tumble. Сыяктуу. Гимнасттар сыяктуу cheerleaderler кулоону билиш керек. То есть кулоону үйрөнүш керек да, туура жыгылууну. They must be strong. Алар күчтүү болуш керек. And they must learn to work with other teammates. Жана алар башка сокомандник менен, да, иштегенди үйрөнүш керек. Sports like football and basketball have laws which the players follow, and so does competitive cheerleading. Like сыяктуу кайрылы. Футбол жана баскетбол сыяктуу спорттордо өздөрүнүн мыйзамдары бар, эрежелери бар, которые да оюнчулар артынан ээрчиш керек. Аларды оюнчулар артынан ээрчиш керек. Ушул competitive жарышуу cheerleadingде деле ошондой немелер бар, да? Ошондой эрежелер бар. So does competitive cheerleading деп атат да, ошондой оборот да. Мисалы үчүн I like pizza десе жанында айтат so do I деген мен дагы деген билдирет да. Ошондуктан бул жерде sports like football and basketball эмне кылат? Have laws and so does competitive cheerleading. То есть бул жерде ошол оборот болду. Эсиңерде? По-моему, мы про это говорили, да? Биз бул жөнүндө сүйлөшкөнбүз. The cheerleaders have to stay within a certain area and complete their routine within 3 minutes and 15 seconds. Ушул cheerleaderler бир белгиленген жерден чыкпаш керек, ошол жерде туруш керек, within ичинде, да, на территории дегенди билдирет да. Жана өздөрүнүн ошол программасын 3 минут 15 секундада толукташ, бүтүрүш керек да. Okay? 3. Üçüncü argument. According to the National Center for Catastrophic Sport Injury Research, cheerleading is the number one cause of serious sports injuries to women. Ушул улуттук катастрофалык спорттон жаралган жаракаттар боюнча изилдөө борборуна караганда, борборунун сөзүндө according, в соответствии с дегенди да, айтымында дегенди билдирет. Ушул according to дегенчи. Мисалы үчүн according to this law, да, ушул мыйзамдын айтымында, то есть ушул мыйзамдын алкагында дегендей, да, в соответствии с этим чем-нибудь, ошонун according to дейт. Ушул изилдөө борборунун айтымында cheerleading бул аялдарга өтө серьездуу болгон, өтө опурталдуу спорт жаракаттарынын эң биринчи причиналары болуп эсептелет деп айтып атат да ошол борбор. This is partly because they do not wear any protective gear, like helmets or knee pads. Partly, жарым жартылай. Бунун жарым жартылай себеби алар
өзүнү коргоого багытталган gear деген оборудование, да, то есть экипировка. Эч кандай неме кийишпейт андайчы. They do not wear any protective gear, like helmets or knee pads. То есть тизеге койгон подушкалар же каскалар, сыяктуу, ушулар сыяктуу эчтеке кийишпейт. It's also because they often do not have proper training facilities. For example, they have to use a room without high ceilings or matting on the floor. Ошондой эле булар мындай ушуга жараша proper деген жараша, да, proper training facilities. Тренировка кылганга жараша ушундай жерлерде жерлери жок да, андай жерлеричи. Мисалы патологу, то есть патологу бийик эмес комнаталарда эме кылышат, тренировка кылышат, колдонуш керек болот. Же маттары жок полдордо тренировка кылыш керек. Schools rarely provide good facilities because they do not recognize cheerleading as a sport. Мектептер өтө кез-кезде эле, өтө редко, да, жакшы ушундай оборудование, facilities, там сооружение, да. То есть ошондойлорду бербейт, себеби because they do not recognize. Ушул cheerleadingди спорт катары алар признавать этишпейт. Recognize деген бул признавать этүү, да, тааныбайт. Спорт катары тааныбайт көп мектептер. Төртүнчү. So why do many people think cheerleading is not a sport? Эмнеге ушунча көп адам cheerleading спорт эмес деп ойлошот? Perhaps, балким, да? Perhaps it's because cheerleading is not a ball sport and cheerleaders do not score points and win races. Балким мунун себеби, бул себеп cheerleading бул топ оюну эмес. Жана cheerleaderler очко утушпайт, да? Бал утушпайт. Же гонкаларды, жарышууларды утушпайт, Score деген забивать, да? Зарабатывать. Point деген очки, бал. Win бул утуу, race бул жарышу, гонка. However, the same is true for wrestling, diving, gymnastics, and many other sports. Однако, бирок, күрөш, сууга секирүү, гимнастика жана көптөгөн башка спорттордо деле ошондой эле. Same is true. The same is true деген ошол ушундай оборот, муну деле колдонсоңор болот. Мисалы үчүн мисалы үчүн мен отуруп бир досум менен айттым да, I don't eat meat. Мен эт жебейм десе, жанымда same is true for my dad. Same is true for my dad деген менин атам дагы деген деле билдирет да. То есть бул жерде дагы same is true for wrestling, diving. Ушул спорттор дагы ошондой эле. То есть алар дагы очко зарабатывать этпейт жана гонкаларды утушпайт. Perhaps it's because people see cheerleaders as entertainers, not competitors. But this is not fair. Cheerleaders today compete against other teams and they have to train hard just like other athletes. Балким бунун себеби адамдар cheerleaderlerди кызыктыруучулар катары көрүшөт. Жарышуучулар эмес. Бирок бул адилеттүү эмес. Fair деген адилеттүү да. Бул адилеттүү эмес. Cheerleaderler бүгүнкү күндө башка командаларга каршы, against каршы жарышат. Compete жарышу. Жана алар аябай катуу тренировка кылыш керек. They have to train hard. Башка атлеттер сыяктуу эле, just like other athletes. 5. Hopefully everybody will recognize cheerleading as a sport, just like football or basketball. Үмүттөнөбүз, hopefully, да? Надеемся дегендей да. Бирок бул жерде бирөө надеяться этпейт, негизи эле үмүт дегенди билдирет да. Hopefully баары, адамдардын баары, то есть cheerleadingди спорт катары таанышат келечекте. Will recognize. Футбол жана баскетбол сыяктуу эле.
It could even become an Olympic sport one day. Да? Bir günü олимпиялык спорт деле болуп калышы мүмкүн. It could. Да? After all, в конце концов, да, cheerleaders have to be athletic and physically fit just like competitors in other sports. В конце концов, cheerleaderler башка спорттогу спортчулардай эле, жарышуучулардай эле атлетичный болуш керек жана физикалык формада болуш керек. Physically fit деген бул физикалык формада. Жанагы Мадагаскарда ыр бар го, physically fit деген. I like to move it. Ошолдогу тоже physically fit, да? То есть physically fit бул формада болуу. Okay, please learn all the words. If you have questions, do not hesitate. Ask, text, whatever.